Hai menaze klum namai ka pekeu zimdai tingkum chang najang kai zimdai kamai hegi ke dere insa paulia gai radli Shiv Sena go Deputy Leader Susma Andarijan Znai ka pekeu zig chumri mai ge pung rahangge limkebe private gu nelimbe helicopter landing te bigina loket gena crash te dulei zaichige private gu helicopter landing te bigina loket gena crash te bigina zamtenu kahre bengalei chige kakrebe pe chopper du sakte tilei zakat dulei lesdu helicopter ra siadi dulei Zane Communist Party of India CPI gu National Secretary pe Atul Kumar Anjan Znai ka pekeu zigachum remaiting choga Lucknow gane cancer ra zengi giza pakring be saugaidi delay patingkum kumryak sana gane bachu private gu hospital raheu ki ge pesong ka pekeu ting mi gane cancer ra gane raja te wangain di kau delay Zane CPI gu leader Atul Kumar Anjan rasam gu political career te chup zatingkum changke ze high school ze resna na kom pachu Lucknow University Students Union gu President hangge klangai tinge tachu delay zai pa Communist Party kyang na gu leaders morog du mina hang kya zaina active ka sangkau lei zek salei Zana Pakistan ke de Gilgit Baltistan area ka chebam gen znai Pekeu zig chumri mai ge gari gdibe bus passenger mze pungbe hakau be bam sia bige tet kai zakang ko bigene chi bus gari lungge chome passenger mina hang kai me chai di lei zaka chulei zai chige bus gari lungge je passenger mina hang him rejet set bam lei zaka chulei zang ko ze accident te bigene mina hang kai ze ket me hazam zai pan saga be bam gene chai di lei zai ai mze rehe ki te tet bigene mi hang sam me chai dai di plan hang kai me chai di lei Zai Israel manai Palestinian spy me bo Hamas me kaga hare te blam gene United States pabam kacham cham college gu campus rem me ge protest te me pro Palestinian me mina changna za haiket me ze nimdle ze kachuli Zane North East Nagaland ge HSLC class kre gu improvement banai compartmental gu examination je nchekyu ge bamgule za chew NBSE mena rang bagai je HSLC class kre improvement examination je nchekyu ge bamgule za kachudle chogume hanai kom main HSLC exam compare lume Zanagland ge HSLC class kre gu exam compare lume improvement exam te rabje penigo ge chining chinglam ge ntobi bi rahang ge ne dlei aipo improvement exam te range online gena do apply te dulei namai ke pekeu zikreu gena chugo zana pekeu zikreu zidisat ge loidai gulei za student merma improvement exam te range online gena apply te zaine do pnigo original admit card banai marksheet je examination center mak zaine do school ge lokat hange pegai ralei zakat chedlei za aipo improvement exam te rabik za subject madai mang na chi so cham jate gu zana chogu me subject ket ke di mdu aipo improvement exam ja tewdi lei zakat chulei zana class close na HSSLC go compartmental exams du chewkyu ge bamgulei zakat chedlei online gena application pe wang dawdui namai ke je kreu ge let go zana je kreu je disat ge loidai gulei application pe wang chang da zana message wang go examination go fees pe rahanga school me zai center me kachbe bam ge za original admit card banai marksheet du examination center mak zai du school desi ki nangni go form verified te bam ge pegai ra le zakat chulei Zaipam dai be face Lok Sabha election state bana union territories kreuge bam gyan ta do dume candidate changkeze haisna za kreujes na election commission mena saza pam dai be face Lok Sabha election rak quizzes rok parliamentary constituency ge bam gyan tara hange nomination file te changba dai za haina za rak rok jema dai le zaka chudlei zana pam dai be face Lok Sabha election rak quizzes rok parliamentary constituency ge bam gyan tara hang nomination file te changba dai za haina za rak rok jema dai roge peg da gai da nta do dibe plane changke je high school je reaksna jai chepo rogena mi hangsa me rego nomination withdrawal te gaida dige changke je haisna je kreujes na lalei Zana Nordgo constituency ge BJP lamgenen tarabepe candidate Sripat Knight hange Nagaland go deputy chief minister Yantungo Peton do BJP lamgena campaign te dulei zai Nagaland go deputy chief minister Yantungo Peton hzig chumna janai pekeu zig chumri mairia bam gai dulei
Zane Nagaland Kohima ge Peace Memorial banai Eco Park Letpet betate rablam gene Commissioner and Secretary Y Kiketo Semane ro ngote wai dele zakacheli. Zane North East State Manipur ge Manipur Luins nai ke pekyu zik chum rimai ge zet kana kage kaklebe petbe tingkom ke changdi be peting chitau za muibe mai Black Day observe te dele. Zai Manipur ge zet kana kuki mena inkim kage kaklebe petbe tingkom ke changdi be peting chitau gar hangge inkim go kuki zo hazet me go civil society organization ka cham cham mena ngod sui gai be event bam rahangge bam ka cham cham ge let kai dele. Zai be bau ka cham cham COCOMI AMUCO FOCS COTU za ITLF mena kemuibe tingmig peting Black Day chitau kai za happy pai ketik bedu chakai dele. Za Manipur gan znai Black Day tebige mam rozo bikir me business establishment bank charangkang seuki educational institute zana ka cham cham bramzdu namja kamton di dele. Za Manipur ge hazet kana ku ki mena inkim ka ge ka klebe pe begine zemna chai chang di be haina ze himre pere chang dele. Za pani kinga zeba me changra sruk rem lamui le. Za ani chir hangge Manipur Imphal Valley ge inkime bamme go total population ze 53% lamui zane hill district ge anui Naga me za ku ki zo hazet me bamme 40% lamui le. Zane North East State Assam ge Assam Higher Secondary Education Council AHSEC mena mati magza hanai kom tingkom chana jang khajem dai class kreuze kana Assam Board HS gu result ya gudle. Zane Assam ge hanai kom HS class kreuze kana board exam kaime mina langna ja changringe pere. Zane Assam ge hanai kom HS class kreuze kana board exam bam ja kana keuzi kreuze kana mai ge chuze jing keuzi kreuze chumra bam changdle. The COVID hararija anu hingja hingim kabbe Covaxin hingim jene hararika chamcham side effect that pedau duibe bambe ka hami kiga chuna I COVID hararija kangi bige kabbe Covaxin hingim ramze te tate tadle zaka chedle hararika chamcham that pedau duibe side effect pedau dibe bam zigena chules dut lepet mene saza ipo Covaxin hingim jene side effect hararika chamcham that peramale zaka chedle pnuina teleu gai biza COVID hararija ingira hangya teleu gai le za chedle zai chuna Assam gido ipo Covaxin hingim pere ge za study te zela le zedu achedle zana ipo Covaxin hingim ka bigena side effect pe za mepe kok tatu ta dibe zana milung kang gibe heart attack du pedau du le zedu ka chedle zai chuna gdei re countries kacham ga ipo Covaxin hingim za te tatu tarahang zana kap tarahangge nam za kam to kam dele zedu ka chule ai genen mic pe kyu zimdai ting kum chang na jang khai zimdai kamai higi gdei re insa pau bza loi gai dele.